So John, I just wanted you to just share again about, the real old-timer type music, Chamorro music. It would have the harmonica, accordion, fiddle or violin. Labit. Labit, no? Fiddle or violin. Yeah. Harmonico. Atmonico, accordion. Then bibik, Harmonica. harmonica. Pues guahagitala lokwe. Hadis siya na dandero siya unsa ngani zo hadis siya staba. Antes si tio si Sufat Bonyo. Sumasunod yung group niya si Tunsus Frankis. Francisco Frankis si Tun Pepiro. Si Sufat. Dan edi tres na lalahi ma titunin niya band edi ura na inu antigo na instrumento bang usa. So ezatin ngogi antes na tempo na. Edi tono ni sti bibig ane gofdaw si Tunsus Frankis ane andumandan da na malago do sti kene 5 anyos so utitun sti bumibig afani sa taon no. Kau sinya dandani zo masya uno gi adzo i unhongo si Tun Frankis dumandan. Kasi uno ni setenggi ni soko Engan. batso. Okay. Kasi